nalango samia lavoto auturani tailebu ngoma awai tu ngai malake raki ando tali tawale ndo warra na radio Fijiwan ndo bibi ya wasare matibu ya maisaru lotoka ando tali takana warra na radio Fijiwan bula nalango peni watu tigo batulo lomba ando tali takana warra na radio Fijiwan ndo bibi na radio Fijiwan ndo bibi tinabonga ni BNN. Isambul binaka sei ko ngona bagaleleka ni nonde tukutuku na bongende ndai solia na materi tu Australia e $1 million kina nonde bonua ena kena to koni na beli utaki e na mboseka ni 23rd conference of the parties ena buku ni kena baluti na bebe sonin raki ngona be kai baritaka na nonde lilu ni materi tu borenge mani marama ena ngauna itiki tiko kina ni mboseka e bon e chamani na bongi baritaka na materi tu Australia kina nonde bonua Margaret Tumi nina solia na nona vitu koni na mateni to Australia e na mbosi kaongo. Ia sama i barita katelangana nona vitu koni na matambosi ni European Union ka solia e vitu na $1 million e na sasanga yang ongo. Wakatu lewa o turang ni lewa sale sitemo ni tiko ni wandindina e na kisi ni chosua tholondulu ka kila kasa mataki e na dhala ni bebesu kudu ke na lamba e na nona mate na ngone lewa mbakitini kaba maindeumba e na vula saoti e sama isongota na nona kisi e na noa na tambani ni bembe itaki ka soli tukutuku ni kua o dholo undulu me vala taki kwea na numalesu o dholo undulu na tiki ni singa ka kila kasa mataki ni adhoki na dhalo ya ni ngunu tigo ke na sona nona laulawa ni suka na dhakadhaka ni otio ya enga ingole kina hotela na Uprising Beach Resort me laki Sarangito e siang ni bautukuna na nona boitabi na nona mate na ngone lewa yang bagitini kaba bete kitiko dolondolu e na vida pata na dhala ni lamba kudu ke na bebesu e siang ni ndo bakila i beir na ndo boliboli na kiana ndo musu na isau ni isulu eso bako wasibi na isulu dhuloti ngoe ndo na tikina e waritaka na ministani beka boilabo aya Said Kayum na bongi e na budget consultation ka boidori na voliku ni nonda bonua e na lebu ni beka e bitana otaki na bongi e ndo na tikina ka woisarakina boilebu na minista ni labo na tikina ngo kurio Said Kayum ni ndo na lenga lebu e laurai sai kwa na kiana ndo musu ni badabadaba ia e siang ni ndo ba muria boibnaka veira na stoa karando bolitaka na veisulungo kinangito sama ibo denguia na matambosi ni soka e na nonda bonua e rua na daurbo ndaungito e na tibi ni reketi ni oti na non robandikebi na ndaungito e na buku ni ndua na drug test e na sotsot ni Vodafone Fiji fact e na mbongi siang ni baritaka na dandato na daurbo ngo me adoba na bandindike kataraba kana boedori e na bulo chulai Wagaroti na matambosi ni Fiji FA ni sabanga ngata takina laongo e na non rendikebi na ndaungito e na tomana na matambosi ni soka na bandindike ngo e na sotsota e na singa ni mataka Maitha bekiri na waleleka ni nonde tukutuku na kene kuri e rauni na sema na steseni na Radio Fiji 1 ke inambula FM. Menonda bata na kalungata ni mwani madhawa. Boleh benar kena ada butir tertentu, awak ni betul sawan ni malit tasir, atau cuba naik total tak nak warong ane. Boleh FM 6.2 ni. Nadango ang sentinayo lapo mana korong lebu do aleke na station na Bula FM do aleke alangan na awan ni sala bilaw Bula FM number 2 na sere Nadango pinasiwa bo ang ano ni bukatile do tal takawali na warong ane Bula FM go singa toka Bula FM number 2 na sere Bula FM number 2 na sere